Urukiko rw'ubujurire rwazamuye igihano cya Idamange iryamugwiza Yvonne kivanwa ku myaka 15 yari yarahawe mbere kigirwa imyaka 17 n'amezi 6 nyuma yo gusanga ari bya bibiri atari yahaweho ibihano nk'uko amakuru atugira bivuga. Idamange iryamugwiza Yvonne yahamijwe ibyaha birimo guteza imvururu, gupfobya jenoside, gutesha agaciro urwibutso rwa jenoside, gutangaza amakuru bihuha hakoreshejwe ikoranabuhanga, gutanga sheke itazigamiye ndetse no kwigomeka ku buyobozi. Muri Nzeri yari yakatiwe gufungwa imyaka 15 ndetse no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa ubushinjacyaha ntibwanyurwa n'icyo gihano barajurira. Bwasobanuye ko urukiko rwakoze ikosa ryo kutagena igihano ku cyaha cyo kwigomeka ku buyobozi n'icyo gutanga sheke itazigamiye, kandi ngo bikaba bigize impurirane mbonezabyaha. Bwasobanuye ko yakabaye ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 21 n'ihazabu ya miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko urukiko rukuru rwakatiye Idamange imyaka 15 hagendewe ku mpurirane mbonezamugambi gusa, kandi rwaranamuhamije ibigize impurirane mbonezabyaha. Bwagaragaje ko mu gihe habaye impurirane zombi muri dosiye, urukiko rukwiye kugena igihano hashingiwe ku biteganywa n'itegeko kuri buri mpurirane. Icyemezo cy'urukiko cyasomwe kuri wa 4 tariki 30 Werurwe 2023 n'inteko igizwe n'abacamanza batatu ndetse n'umwanditsi. Urukiko rw'ubujurire rwasanze ibyaha Idamange yakoze mu buryo bw'impurirane mbonezabyaha akwiye kubihanirwa akagenerwa igihano kuri buri cyaha. Rusanga kandi bwa mbere tarigeze agenerwa ibihano ku byaha yakoze kize impurirane mbonezabyaha, bityo ko ibihano yahamijwe atigeze abihanirwa. Rwagaragaje ko ku cyaha cyo kwigomeka ku buyobozi kwiye gufungwa amezi agera kuri 6, gutanga sheke itazigamiye agafungwa imyaka agera kuri 2 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni igihano kigomba rero kwiyongera ku bihano yahanishijwe mu rukiko rukuru, bivuze ko agomba gufunga imyaka 17 n'amezi 6 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Idamange utarigeze agira icyo avuga ku bujurire bw'ubushinjacyaha kubera ko atitabye urukiko rw'ubujurire ndetse kuba yaraburanye kwifungwa n'ifungwa ry'agateganyo. Ahandi hose urukiko rwagiye rusesengura ibyo yagiye avugira mu bugenzacyaha uko yanze kuburana nk'uko byagiye bigarukwaho mu bihe bitandukanye. Leta ya Uganda iriko irategura kurungika inteko zijejwe gucungira umutekano mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo nteko zizoba zigiye mu butumwa bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Ignatius Bahizi aratubwira inkuru y'imvaho. Ku mugoroba kuri uyu wa mbere nibwo amashusho y'amakamyo ya gisirikare y'ingabo za Uganda yafatiwe hagati y'umujyi wa Gisoro n'umupaka wa Bunagana mu burengerazuba bwa Uganda yatangiye guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma ijwi rya Amerika ryaje kubona gihamya ko abasirikare ba Uganda babarirwa mu majana bari bamaze kugera mu kigo cy'ingabo cya Bunagana hafi y'umupaka na Kongo. Mu kiganiro hajwi rya Amerika, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kuraije yemeje ko Uganda izatangira kohereza ingabo zayo muri Kongo guhera kuri uyu wa gatatu. Uwa gatatu w'iki cyumweru nibwo tuzaba twohereza muri Kongo. Manda yabo ya ingabo z'uburasirazuba bwa Afurika, yego, yitwa no gufatanya na bagenzi bacu muri Kenya gukingura imihanda, gukingura ibice birimo inyeshyamba. Ubwo muzamukorera mu buhe buce bwaho ngaho muri za Rucuro? Uzabimenya kuwa gatatu. Muzajana abasirikare bangana batari? Abasirikare 1000 twasabwe nibo twateguye. Muri iryo jwi rya General Kuraije ritumvikana neza kubera ikibazo cy'itumanaho, yasobanuye ko abo basirikare bagiye mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba kandi bagiye gufatanya n'abandi ba Kenya n'u Burundi basanzweyo, kandi ngo bazaje ahantu hari hasanzwe inyeshyamba cyo kimwe no gufungura inzira zari zisanzwe zidakoreshwa n'abasivili. Kuraije yongeyeho ko igisirikare cya Uganda kizohereza abasirikare 1000 muri kariya gace ka Kongo nk'uko byasabwe n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Avuga ko ingabo za Uganda ziteguye koherezwa mu majyaruguru ya Kivu kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Mu kwezi gushize yabwijwe rya Amerika ko bari batindijwe no kubona uburenganzira bwo kohereza ingabo. Amakuru tugezwaho n'umwe muri mu mutwe wa M23 wahisemo ko amazina ye adatangazwa, yabwijwe rya Amerika ko ingabo za Uganda zitaje kubarwanya ahubwo zije kuziba icyuho mu turere bavamo mu rwego rwo kubahiriza amasezerano yashyizweho umukono i Rwanda muri Angola arimo guhagarika imirwano. Ngakaba igisirikare cya Uganda kizanarinda umutekano w'abasivili bari mu duce twayoborwaga na M23.
Igisirikare cya Uganda kirimo kuja mu karere ka Rucuro mu gihe amakuru avuga ko guverinoma ya Angola ndetse n'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC nabyo byitegura kohereza abasirikare muri utwo turere. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Abategetsi muri Amerika batangaza ko irekurwa rya Paul Rusesabagina riri mu bikorwa by'ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden by'uko buri munyagihugu wese wa Amerika ari mu ngorane mu bihugu by'amahanga atahukanwa mu gihugu ciwe agahuzwa n'umuryango wiwe amahoro. Ibi byashikirijwe n'abategetsi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho basobanura uko irekurwa rya Paul Rusesabagina ryagenze. Temistokle Mutijima atubwira inkuru y'imvaho. Umwe mu bategetsi bakuru muri guverinoma yavuze ko irekurwa rya Paul Rusesabagina rije ryiyongera ku bandi banyamerika benshi barekuwe mu bihugu bitandukanye bigizwemo uruhare na Perezida Biden n'ubutegetsi bwe. Yavuze ko nubwo byagizwe ibanga ku bwende ariko hari abaturage benshi ba Amerika baciwe bavanywe mu bihugu nka Afghanistan, Birmania, Uburusiya, Irani n'ahandi. Yongeraho ko ibikorwa nk'ibyo bigamije gukura abanyamerika mu kaga barimo hirya no hino ku isi bikomeje. By'umwihariko ku irekurwa rya Rusesabagina, uyu mutegetsi yatangaje ko ryagezweho nyuma y'amezi menshi y'umuhate mu biganiro bihuje impande zombi. Avuga ko uruzinduko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken yagiriye mu Rwanda mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize rwari rugamije kongera imbaraga mu byari bimaze kugerwaho muri uwo muhate. Uyu mutegetsi yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaramenyesheje Leta y'u Rwanda ko ikibazo cya Rusesabagina mu gihe kitaganiriweho ngo haboneke igisubizo gikwiriye kizakomeza kuba intambamyi ikomeye mu mibanire y'ibihugu byombi. Avuga ko hari umujyanama mukuru mu biro bya Perezida Biden iki kibazo wagifashe mu biganza kugeza ibiganiro bifashe umurongo. Uyu ngo yatangiye kugirana ibiganiro byihariye mu buryo bwa diplomasi ituje n'umujyanama wa hafi wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, byatangiye mu buryo bwo guhamagarana kuri telefone nyuma baza guhura imbona nkubone. Uyu mutegetsi mukuru muri guverinoma ya Biden yatangaje ko ibiganiro hagati y'aba bajyanama bombi byari bigamije guhindura icyerekezo ibyafatwaga nko kwamagana ku ruhande rwa Amerika no gutsimbarara ku ruhande rw'u Rwanda, bigafata umujyo w'ibiganiro biganisha kuba impande zombi zahuriza. Muri ibyo biganiro uyu mutegetsi yavuze ko uburyo bwumvikanweho bwaje kugerwaho, hanyuma Leta y'u Rwanda yemera kurekura Rusesabagina ariko na Amerika yemera kuyishimira iyo ntambwe yagezweho nk'uko bikomeje gukorwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru, undi mutegetsi yavuze ko ibiganiro biganisha ku kumvikana byatangiye gufata umujyo nyuma y'aho Rusesabagina akatiwe n'urukiko gufunga imyaka 25 mu kwezi kwa 9 kwa 2021. Uyu akavuga ko ibiro bya Perezidansi ya Amerika byatangiye gukorana n'umuryango we ndetse n'abagize inteko nshingamategeko ya Amerika bashishikarije impande zombi gukoresha uburyo bw'imbabazi busanzwe buriho mu mategeko y'u Rwanda. Ibyo bigakorwa hagamijwe guhosha umwuka wo guhangana hagati ya Leta y'u Rwanda na Rusesabagina. Uyu mutegetsi akaba yashimiye Perezida Kagame igisubizo cye cyiza cyavuye mu biganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika mu kwa munani k'umwaka ushize. Avuga ko irekurwa rya Rusesabagina ari inkuru nziza ku muryango we ariko kandi kanaba n'inkuru nziza ku butegetsi bwa Amerika bwakoze ibishoboka byose ngo rigerweho. Mu biganiro byahuzaga aba bategetsi bavuze ko Rusesabagina ubucumbikiwe kwa ambasaderi wa Qatar Kigali azahamara iminsi mikeya nyuma akahava yerekeza i Doha muri Qatar. Aha naho aba bategetsi bavuze ko azahamara iminsi mike itatangajwe ku mpamvu bavuze ko ari izo kubaha ubuzima bwe bwite nk'umuntu buwidegembya akazahava yerekeza muri Amerika. Ku ruhare rwa Qatar muri iki gikorwa, aba bategetsi bashimye akazi k'ubuhuza mu biganiro byagejeje ku irekurwa rya Rusesabagina iki gihugu cyakoze. Bavuga ko bari ibisanzwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora uko ishoboye ngo itahukana abaturage bayo yifashisha igihugu gifitanye umubano mwiza n'igihugu abatahukanwa barimo. Nkibutsa ko kuwa gatandatu ushize, ni ukuvuga umunsi umwe nyuma y'irekurwa rya Rusesabagina, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko ivanyeho icyemezo cyayo cyavugaga ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda yatanze ibisobanuro ku irekurwa rya Paul Rusesabagina. Alain Mukurarinda yavuze ko atarekuwe kubera igitugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda. Avuga ko irekurwa rya Rusesabagina ari ingingo yavuye mu biganiro. Rusesabagina yari yakatiwe gufungwa imyaka 25 yagirizwa icaha c'iterabwoba. Amerika yari yagumye isaba irekurwa ryiwe. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Alain Mukurarinda atangura mubwira icyatumye Rusesabagina arekurwa atarangije igihano.
icyatumye arekurwa atarangije igihano ni ukuba we ubwe abifatanyijemo n'umuryango we nk'uko abavoka bamuhagarariye muri Amerika babyandikiye minisitiri w'ubutabera ndetse nabo bahereye ku ibaruwa Rusesabagina yari yandikiye perezida wa repubulika afatanyije n'abavoka be hano mu Rwanda asaba imbabazi. Abo bavoka rero bose bavuze bati iyo procedure niba ibaho koko mu Rwanda bati twabibonye irasobanutse none twiyemeje kuyishyira mu bikorwa. Ikintu rero cyatumye afungurwa igihe kitageze ni ibisanzwe mu Rwanda nta gishya cyabaye, abantu basanzwe barangiza imanza iyo zabaye itegeko ku bushake bwabo cyangwa se babigiriyemo n'inama n'abavoka nazo nshingano zabo bakandikira perezida wa repubulika basaba imbabazi. Twibutse ko itegeko rirasobanutse, iyo wongeye ukagwa mu byaha wari warahamijwe